kusa kusiima RTV baitu ara nebya bigambira mukoro go kutongazaho ubuherezo RTV era benesi abatura ombwire bw'amezi mukaga omagombora gataragamwe na gamwe muri Kyenjojo RTV eraganise kora harimo ko abatura mizi marungi okubahembe bozo murembe amatungo emibazi hamwe n'ebomba zo kufuhira efuka hamwe n'ebindi byinji so live stock anza kubahereza ebuhunu mwenda byebishija na nebuhunu atano na binabyo bikazi ezempunu project yempunu neza kubane kwata munonga ahaminyeto n'abacara kwesiga Maxima Sorukura RTV muri Kyenjojo atumanyise ngo ko abantamizi marungi n'ugumwa muringo go kushajike by'obuyonjo omuvyaro amaziri 14 omuvyaro binga ona tumuchitero munga amaziri 14 omuvyaro mukaga ekikuma sanga ntebyarera byine dabo bigira abandi abakozereki abariyo so nutuza kubana tukore ikintu twatagine na wash water sanitation and hygiene okaba umuyonjo tine mizi bakiteka muti kigenderire abo kuba itwenka Kyenjojo tutatwine eiruho erya mezi beitu aho rising the village yaizire amaziba mengi egakakorwa omuntu agenda kuzanisa program ya raising village obora abota kubisobora obiruge mutabitahamu tukwetaga abantu bonka abali serious abali ready kurugo mu obworo buba bubi omugombora ya Kyembogo emeruka mukaga niyera ikweho kandi ejihara mu Kyembogo Merambi Chirinda Kyembogo Trading Center masozi hamwe n'isunga on behalf of government nkubasima habwa efforts zone zimuteyiremu muri mu category tukweta the non-state actors actually a well prescribed mu PDM so ekimu kukora mu supplementing efforts za government kurora nti omuntu wa bulikiro tumuyihire mu subsistence twamuteka mu money economy amakagaru kikiganana na mukaga nugogaru kwija kwikwaho kandi no mugombora ya Nyankwanzi obuherezano bwo bumwe abatura babushemerirwe kandi baraganise kubingo bonaku kandi bashobatsumisangu nibaza kwandi basajika nebyabikaguza buri cyaro nibaza kwa bine mu groups 3 mostly abayusi abacara hamwe n'indijo box yabona bani baba nkagani magombora go twire nago ekoriremo ekori bikuru bya ebyinji nitwe kwakuba ekora nitwe netuhinduka nko hari hahindukire ekitongole cha Raising the Village aituru kugambirevi chamazire kwikoma magombora garukurenga 10 district ya Kyenjojo gasha kwa Daniel Bingana.